Assalamu alaikum. Kırgız elim. Azırkı учурда көрүп жатасыңар. Кандай оор акыбал. Баткенде кыргыз элим аябай кыйналып жатат. Баткендик бордошторубузга жапа чегип жатат. Бир туугандарыбыздан айырылып атабыз. Бизди каптап келаткан душмандар бизди аябыз аткап кырып атат бир туугандарыбызды. Бул эми фантастика бир ушак пиар десем, мына видеодон көрүп атабыз. Көргүлөрүңөр. Мына автомат таратып алат. Тажигерлер. Автомат аларга мыйзамбы? Автомат элге ар бир элге таратып алат мына. Экинчиде мына кыргыз элин байырсап атпай калды уже. Тарадарлар жатат мына. Мына карагыла. Булар өлүп атат, четте кырылып атат. Карагачы, эмне үчүн мекени сүйүп. Булар жатса биз кайгыр жатабыз барысы үйүбүздө. Мына күн чуктап жаткан жерде карагачы, үйүн таштап сап качып атышат, Kanki için görmek bu yaptı. Kırgız, kim kırgız bile cürüp sokkanlar. Kanki karamayın bu yaptan. Buna Tacikler maktan açacak. Kırgızlar kovalap, büyüler örtü atazdı. Biz hem de bana satan hukum tukum mallarımız da biz. Hem de düşmanlarına bağımçak biraz diye. Bu Taciklerin ümükkan sayın. Ben daha kaydiger karap tura almayım bu yerden. Ben daha çıkkanға dayırmın. Kırgız elin cemçümen dayırım bardık nesege. Bardığına dayırmın. Алар бизге кандай мамиле кылса, биз да ошондой мамиле кылышыбыз керек. Былтыр дагы Баткенде болгон пандемия учурунда Алышка менен кемпирдин үйүн өрттөп кеткенде азыркы биздин саясатчылардын бирөө да басып барган эмес. Ошондо камчылап ташыйып барып, Алышка кемпирдин үйү бүлөсүнө барып жардам берип, акыбалын сурап келген. Лыси, Жеңиш Разаков, бул жерде сен Баткен эли душмандар келип биздин чек арага басып келип, жанагындай бизге кол салып ок атуулар менен өлүм болуп атса, sen kayralar bizim kırgızlar var. Düşmanlar taş koyup savaşsa, sen bizim kırgızları kamagansın. Bizim kim eklemimizi bilip durup, oşo düşmanlar basıp gelip atat. Ağır biriler cevap verirsen, cevap vere turçu gün gelet. Mına biz jet oğuz eli dayarımız, ısikol obolası. Her daim dayarımız, Batken'e mına çıkamaz ucu bizlerdi. Kırgız elin arttan biz barımız turamız. Mına bak, kançalagan çüyden, Batken'den, Narından, Taras'tan, Bürtuğan'dan, barın arttan dayar oldular. İnşallah biz daimine dayanır. Bardığına dayarımız buna. Ben уже аттан çıkıp atam uyusa Batkenge. Doğum tuğap men uyku жоқ. Kırız bir tuğanlarım kaydır karabaylı. Давай dayın dayar olalım. Kırgız kaçan döşekte жатып ölçeri. Barımızdan tiközden tik turalı. Düşmanlar ardayım dayarız. Biz ölümden korkmayız hiç vakta kırgız elim. Ardayım. Eğer düşman Tacikler uyku koyarlar. Sizler az Orozon uçurunda kan toplan bolmayıp bolçu bu. Allah'tın sizler unuttayla, Allah'tın tanıp жүрülü. Eğer Allah'tı tanımasar, tanıtağız kırgız eli biz. Kırgız azık Orozon uçurunda kan toplan bu, Allah'tan süymeyin. Buna özgür var da sarışığa. Kırgız'ın kanını oynat otasar sizler, gerek olsa. Tanımayala. Sana Kırgızlarda kıravuz degenlerge çarağır berez. Şaşpağım ben Tacistan'a gip baram eskerdi. Kanarı kaktava tuşkenge dayarmı.